au ia fio mai i le tano ava i le nei whawhitai tere mo le teimi ua whaavanoa mai. Malo soi fua manuia. Ya, mo foi ona. Fatalo fatu i lau. Fionga foi le tatai o le tau sumanga. Malo le soi fua manuia, ia e fia fatalo fatu foi le pa ia o le tatou tunou. Ia e tūpou wā, a o se ulu niu paonga pa ia masao, tama maainga, ainga foi ma lato tama. I le mawhai au na toi malue lueina i se whaamatalanga. Ia e malu foi, ia e malu a i utaia. Ia mamalu foi o le usonga tu mua mapule, i tu au ma la taua, ia whapea foi. Ainga tai, ia wha talofa tu foi le, tātou motu foi sae, le tapua i whaafonga mai, ia, le fio le, la hauna, tele foi, ia whapea foi su whatui, ia, foi ia i toto, ia moe le, mano tele, ia, maloa fua, ai lau o maua le, e lofa malanga le leo le tua, le kai au i lau fionga, ia, whai ai o na whai se whaatala noanga le, ia, le nei tu lau le aso, ia, se fua manuia i lau fionga, lau sunga le ataua, ia langa e tofe, tofa, ia o itu, ia e malor so e fua manuia. Whaftai tele i lau fionga. Malo sa no whalalo i lau fionga, whaftai le tua o maua le awanoa tāte whelua i ai. I lunga o pe au mga lungalu le ea, ia me se fo i, nei fo i teknolosi wa whao ngā, sinsilo mai mo wawa ai atu, mai e mita lava le loto ma le anganga. Ona o mea silisili e whaia le atua, maawa noa le lei e whaia le atua. Mo oe maa ua mese lawa i lawa fionga. Congratulations. O e sangata whaamia ina tele na tausanga sa enga lue ai, ya toi asiasi mai fo o no sa ili linga matangi. E koe aruaku, koe whaa pikoa lava. Le aveo oe o se fau i le minsta o ngā ruenga te tele le atunu. A lea la, ua e toi se e mai. Wa avea o le pule siri, o le matanga aluenga fau lea ale malo. O ta alonga, maalanga oa ia maua le fia o tangata. Mai ua tala whiunga le le iai la ua fionga se montafa po lau fitalenga foi lua atua watu tau langi o swafa te tele o tātu ainga lo e tau ave. Io, o se tangata sa iai tono o le ta alonga, o le ofisa o ta alonga, whapena foi sa ta alo. Io ma veo ele fa pe se kama ikar. O le ala sau sila ina ua se e mai le tulanga lea. Ma le nei fo i ministry, a very brand new ministry. Mo isa iai, ai sai lalo. O isi fo i fa malu. Le ala ua o tau tuto tasi. Le a sau sila iai. Lau fionga re li si, a pulisiri. Whaftai, ai lava fionga. Ia tonu o le tasi lea miti sa iai mai le amutanga. Pei fo i ona e sa noa. Ia ona o fo i mai lo mai le aonga. Ia pei ona iai mai intia. Ia amata loa leo na ngalue le waitemi o le Youth Sports and Culture. O le sunga ia se Yuli Paul Warwick. Ia na amata loa leo ona atia ia le vahenga o talo, wai le iei sesi sa iei. Ia o le alasa amata me ai, e le i whai ngofia la le amatanga. Sa tau whai wai e whai foi sa iei le, ia le Sports Federation sa iei le nā teimi sa tau o le. Ia e whaftai le lofa malanga le o le tu. Ia na amata mai nāuna, e le i whausia roma i se aso tas. Ia wa iai sa wai o tōs puru tau sanga. Ia ma fai poipoai ma le vaenga o au. Ia o siri atu ona le lei se mātou vai mamau. Ona o le grassroot level le sa tilo iai. O le au mai le wha vai. Mai i le PE te tonu a onga. O le vaenga la lea ona o mātou fai poipolo ma le fisa a onga. Ia o se fia na tele lea wa o le a mawhai ai ona wha malu sia. Ia le PE, health and PE. Le la pe ona iai le te mile nei. O le ua compulsory le health and PE i le primary.
Ia foi o compulsory le health and PE to tono secondary schools. O le lama o su e foi le peona ia le school si ma le UE ias. Ia le foi o su le health and PE to tono ia vaina. O ala ilunga le university. Ia o fia na tele le o se moi mitinga le sa ia. Ina ia mafai ona o matasi ia fuafuanga ia te tono a onga. Wa ia mata mai ai. Ia e fatasi foi ma le sosoani mai o atu nuu ia o Australia ma New Zealand. Ia ma fai ai ona o atu le matou au nanga. I tua i nuu i tua ma la lafanga. Ia tele lama to titi aso o ia Samoa upolu ma savai. Ia i whainga paanga e ngā lulu e ai le mutanga luenga. Ia fatasi ai ma afio anga i tua. Ia ma whapenao na fausia ai ma komiti fo o ta alonga ma whaafia fianga. Ia e o nei la i te minei ua o le ua au mai o tuto tasi. Ia ai toe au mai ai fo i ma le recreation. Ia o le fianga lai le loto. Ia o le eva o na mato ngā lue mai ai. O le ua ta unei o le recreation. Ia o le mana mato whaipaanga ma le matanga luenga o le soifua maloloina. Ma le matanga luenga tina ma i le fausia ina la wahenga ia. O le anganga la e whaftai le atua. Mo i o le ua matanga luenga fōu. Ai le fōu le ngā luenga o le wana umana tapenga mai. Ia i tau sa tau se fulu. Pei o se fiafianga lea ma vi ia pēr le atua. I le wala uina ma le whao ngā ina o le whatau wa o tangata. Malo, sao noa i lau fionga le ofisa sidi a se muntafa ia po lau fionga fōu i lau fitalenga lua atua. O le mea e whaftai ai. Wa mua o papa i e whaatala noa lau min star. Ma o se woma mai fo i sa mātou ola whaatasi ane i vai vase. Ia mai nā i whalefitu ma le vai maunga. A whai ama kola kapi i a ka whaariwange tu i si min ska. Ia uma whaare nei, koe mai fo i resi aso se so ai. E whai lea kapi i a koe pāwha suang. E o mātali e ne ma min star ma watu fwoi lau wha malo i ai. I lana fo i moe mitinga, na toi fo i ei sa fata ma sauwhinga alwenga le malo. O tai tutusa le leia, ia malo fo i soifua, awa au toi mafo faunei. Na tātou te amai, ina ua umale a onga le kolisio Samoa. O na haru ale o le tangata, i lana skolsipi, ma lana onga, mahana me fai. Ai a leo o tilo tu nei. I le ngata, i le toa telo le tātou tausanga, o lea o tū mai nei tono mtanga luenga le malo. O le toa tele foi o le tātou tausanga. Lea o se ei nei i tofio i tū malo, le mau te whono ma le palemene. Ma lau o fionga. Mai lātou o le tū whātumtu munga o mtanga luenga le malo. E watu e le wha malo ma le whaafitai tele. I le nganga mai i lo tātou tunu. Ia whapena fo i lo tangata le toi fo i atu i le atunu o toi fo i mai fo o lo ngalua lava mo Samoa ma tau tua ina o le atunu. I se saunoanga alau Minstar. Na ta ue le fionga le Minstar. Le ta ua tele o le melea o le physical education. E whasoso ni fo i awa o tupulanga la iti e wa te i wa la popo a whafo se i tamaiti. Ai wale whaia Paul Kalame i le physical education of society a tonu foi mai o tonu lava o le mea ta wale a pe ona sauno i a lau muti a manu Ringo Pritzel a tonu o se tasi leo vaenga e tau fiofi mai ai i a wha mai foi lea e le pipisi chronic diseases pe o le so ona puta waven maua tamaiti i le meo le suka ia po le diabetes, ia o ista maiti e la popo te ua mo le stroke, ma isi ngase. Ala se taltonunga e le tauwhainga paanga, whata se fwoi ma le Minstar o le soifua malolo ina, ma le Minstar a onga. Ia, e moni lama le sanoanga sabea, wa e whai lai peo na o whahata atu le amatanga. O le amatanga mainga o le PE, health and PE, tono paonga. Ia o le matou vaenga na amata mai preschools. E ui lama na e lea afia preschools i te tonu o le ofisa wao. Ai o le vaai mamao lea le matou matanga luenga. Sa whaatupe
Australia se fulu miliona ia le tupe na mai Australia le se fulu tausanga. Ma miliona na mai e New Zealand. Ile si foi valu tausanga. Ile ati na e ina la ia o le vai ngala lea. O le health and PE. Sa mato ngā lue whaatasi la ma le soifua maloloina whaatasi ai ma le ofisa o tina mata mai tai wa o ina o lo iai le ofisa o pulenu. I tuai. Ia o sa fai paanga la. Ole le leila na e pefo na ta watu o uma mai le health and PE au. Au mato o a itua. Sa ta o outreach program e mato te o a itua e o si fe ngainga manu. Ma fausia I loa lea o lato committee fo ia o ta'alonga ma tulanga whapena. Ia sa whaatau malama I lalo le poloketi. Ia o la au pese studios fo ia ma me malama e whaiai ia. Sumba malama. Whaiai sumba ma me malama. E o I malai ta'alo. Ia sa fausia malai ta'alo. Ia la o pese tala I malai ta'alo. Wana amatal por kalamea malo. O international sports fields. Ia umalea ona fausia ia e tasi le malai foi lea whaavao malo I provinces uma po I tu malo uma. Ia whaasolo mai lea. Oa I malai o fio anga malalwhanga. O whaatino fo. Ia o le temili nei. Oa I te tonu a onga. O tau whai fo ila toititi a tofu uma ia onga. Ia po le alama le tama I malai luma. Ia tau mawhai lama le matanga luenga. Ai mai se ale vaenga o ta'alonga. Ina ia wha laumatasi. Ina ia mawhai lama ona excess ia alum wha. Po le alama le ta'alonga. Ia le la toi fo I le whamtalanga I vaenga lea. O le la sa wha muai ia le pui hina la o wha mai le pipisi. La non-communicable diseases e pe ona iai. Ia o le temi fo ila ua lima nei tausanga. O mātou ngā lue whaatasi ma le Kidney Foundation. A mātou ngōra tua. Ia e fua le tulou, le toto mawalunga o le suka me uma whapena. O na wha maula ia lea. Ia o na tuu leo le tausanga a toa e whaatino el por kalame a le nuu lava ia po le alarwhanga. Ia ai tutono le tausanga lea. E fua lama ia e to e fua I masina uma lama. E maua ai ia le tūlanga po o a ngai I luma. Ia po o la lama ele o foi lea ia le tātou por kalame, peita iane. Ia na matua sa paia e Australia ia le tātou por kalame lea. O tātou foi lea tu nuu mua lava I Pasifika. Ia o lea foi la ua uma ona toe fisotai mai Australia. Ina ua whalongo o lea foi ua toe whiwhiria hau e taitai ia le tātou mtanga. Ia o le lama la o lo fatali se I mahea fontanga lo fai nei. Ia ona whapena lea ona toe whaile pa anga lea wa e pe o le tasi lea vaenga savea. Ia toe wha malosia ma ia toe wha ma toe wha awau. Ia wha awau ina tātou pa anga ma tātou sponsors. Ia po ia po tātou watuno. Jemila nei. Ia lewa amata mea saina. Pe po I masalo na ua alonga atu ele fionga ele mista. Ia e umale fontanga lea o novema. Ia o leo le alu malanga e to lima I latou o lea ho I saina te tongi mai langa I saina ia pasese ma ainga nufo. Ia toi wha marosia ia le tātou paanga lea ma saina. Ia o lea lai malanga I le fionga I le minista. Ia wha pefo I ma nisi o le tātou au nanga pe ona iai tātou sports facilities. Ia e o e asi ma o e saili mai. Ia o a fo inisi vaenga e au ngā mo o le tāpenaina o tātou malai ta'alo. Ia wae o le ua whaafonga mai. O vaenga mua ia te tau o tāpena. O tātou sports facilities. Ina ia excess uma ia tamaiti matangata uma o le atunu. Ia tātou malai ta'alo ma whale ta'alo. Ia o le vaenga tōpuna lea. O le ua e saunoa I le tulanga lea se foi mana loina. Ia pe o le vaenga tōnu ale na lea lai o na whaipaanga ma le tātou matanga luenga fo I o le soifua mana loina. Malo, whaatai e se le tāua le whaarongolongo atulo na winga. E le fau I lau fionga. Awa o lea sa autou ngā lulu e whaatasi ai I le teimi mua o le I tāwa vaina I le matanga luenga. E te fio mai la.
o le same foundation lava le nei ma le whaavai ua uma na whaata oto. Le ala ato e o mai ina ia fausia, ia matapu e ai, ia le ngāruenga. E mori atua le ngang whaaftai. Awa, o le si mea tāua leu te whalongolonga tune ia. Le ala wo o itua. Grassroots level, ia aua ni whaangaluina, whanau o le tunu, o lo inu itua ma whioanga itua ma itu malo. Leo te whalongolonga tunei, o iai le tau porokalame le outreach. A o lo iai fo i monitoring systems and mechanisms e wha mau ai. Ma le iloa ai le anga i luma. O le sao leo. Ma le wha tau uina le lei ina ia le lei ni outcomes po le end result o nei me umala ta ute. Le ta ua la wha. Muni le sa unuanga a savea. O le sila maenga e pei o na ua tele ia nuu mawhioanga i tua ua mātou whaipaanga. Ia matu ia i tau sanga atoa e mawhai ai o na mātou wawa ai se ilonga lama ua mawhai o na tau ave ai latou. Ia o na mātou me i foile isi. A o le maenga la lea. Nā lai o na toi whawhangu ma ilunga le tālonga tātou sa amata mai leiva wha. Samoa Games. Tālonga lea. Sa mata i tū le nāteni. E le ai nisi o tātou e qualifying for the Olympics. Ia ma le Commonwealth Games wa e whai qualification tournaments. Ia e le isi e mawhai ona sauwhanga ia pe qualify. Le ala na lai ona amata le tālonga leo le Samoa Games i le iwa wha. Tau sanga tasi iwa wha. Ina ia a whai e leo mawhai ona sauwhanga i le Olympics. Ai whai a tālonga Samoa ia. Ona mala aulia i loa leo tutuila ma New Zealand ma Australia. O ai uma ni Samoa o iai o le wanga maa inu. O mai nei, e whaila le Olympics a lato. Ai whaila Samoa Games a tato. E ma whai ei ona taua. Ia o e ua maua lunga le. A tulanga wo. Ia lela wo mai nei tau sanga sa vea. O le wa tele fo ina qualify o tato athletes i taonga ia. Ia o le ana lea, o le foi la o fai ai le tātou Samoa Games le o fai nei. O wala aulia ai o tātou tangata mai fa. E o mai uma i nei. Le foi la o uma na fa tula fonoina le fai ngā malo a to e fai tātou Samoa Games. O i la filifili mai ai. Sui e o i le talonga al Pasifika. O sui e o i le Oceania. O sui e o i le Olympics. Commonwealth. Ia e fai foi qualification o Olympics. E alua o ngā la tupe ala maloto. Tongi e pasese ma wha tupe e meia. Ona o lewa iai a tātou tauwanga. Wha ala malo. E fili mai ai a tātou tangata. La sau sila i lau whiong. Wale o tātala noa o tā ua tangata tā alo masani me. I le sila lau whionga i se kālena whaata oto a lau matanga ruenga. Ia uma le tausanga wa ausia lea vaenga ma lea vaenga ia iai ase me tupu right throughout the calendar year. E look forward ma tuli matai iai e le tōtelo whalaputonga e bese o nu ina ia lato i loai. E o whaatasi vasanga tutusa ma fuafuanga lau whionga mana minsta. Pastai, o le tulanga momua lea o le whatoa amata ia le matanga luenga fōu. Sila fo o lewa au mai ai matato sports facilities. Ia le foi o uma ona to e au mai. O tato paka uma fo ia i tai le national parks. Ia o lela au mai uma fo i lalo i nei vaia. Ia o le tulanga momua la e le natia. O le tau va ai ia le tulanga fo le organizational structure. Le tu fa ta o tato tangata fainga luenga. Ina ia paleni le lei nga luenga e faia. Ai tu tino uma e pei ona iai. La lea a mahea salo po le si tolu le fava yaso ia maenga ia. Ona fa sala lau lo lea. Le ia le nga e toi fa sala lau ia isi a manoa. Ai mese lama le level lea i lalo atu wa ule. Assistant CEOs. I wa me moni sa vea. Moni masa o le tangata au mai fa fainga lu. Ese fai mofi. Ai a fai au mai le tangata e le tala fea ngai ma. Ia e toi tinga inga la, ua toi whai le training, toi whai le training, ma tūlanga uma whapea. Peila o lewa a matau na tau whau la mātou sā. Awa a ho ina mawha tau tai. O na whai ngōwhia lua leo le umu. Tu sa kala matanga mo temile nei. O lea lai vai ai ana i vaenga la ia i lo awa. Leo na whiriwhiri. Ia o na la fo i le ia i la tau e whiriwhiri e la tau isi vaenga ia i lalo. Wa lamalo la tau sila fia mai loa. E o le vaenga lea i se porkalame.
ia o le foi wa mata wa pe lama na masani ai tau sanga taitas e tusi lama i o i tatou ta'alonga malama ina ia o atu ia November wa mai mala to calendar of events wa ta'alonga e fai o ta'alonga e host ai tatou o ani ta'alonga e malanga ai au mai e fautele ai le sa o le nganga la le o le vaenga le atonu ai le wa e sauno ai ona o le fo e va ai le tatou tanga luna i se sao o tatou ta'alonga i la kina e ina o le atunu ai mai se lava le STA ia tatou pisinisi o ai le temi a mata atu le tausanga ia e umalona e a onga alulo i lalo ia o tau le hintu risi o mai a o i o le tau fuafua i ai le matanga luna tu i ai nisi e tatou ta'alonga au a fa pe o mai ta ia pe foi la o ta'alonga foi o ta fatonu le ia tuila matonga le ia fiti e fai mo fie ona o mai ta alu i temi tonu ia e alu i lalo le ia le tele o tangata asia si mai e tatou te o la tatou sa fanga foi la le mo nai pisinisi madilo wa ia fai mai ole ia ni tangata ole a o temi le nei ole a nga ia tatou ta'alonga nei ia wa au mai la tu e to tongi mai o la tu tongi mai o la tu hotels mo me umana ia ta vale rent accommodations o me uma fa pena ia o tatou le so swani mo vaenga ia fa pena foi fa mo tausanga ia pe o wanga lu mau ia sa vea ia so swani tangata ia le ngata pe le soifua maloloina ia le fu mai le taiao ia fai le savali ia po le alava le ngai uinga e mafai ia na fai tu no mauta mala madilo ai wa le e o fa malo stino le sili atu mo ila tu o e foi o matu tu le soifua ma tu na ma pena o nei o sa fai ia le mele le ta o le walking Samoa to titia se furuma le lima ia mata fale foi le o west e se ala tu au saval au se por kala mena fa atu le ele le tio mo le soifua maloloina le na la yo na to titi mo le tolu le lima afe au sa vali i vai yaso te tasi ai sa e ta ua tele le nambea no foi lava la langa le nu o faise me fa pena po le tu malo sa vali ma futa i fo i tu pulanga ma tangata matutua wa levo no fo fale o le mafai no i fafo ia o se ava no fo na sa o musu atu le fionga i le minsta ona o te masano wa le vava il fa na fo le la tu walonga va fa no la ia fa le fionga le minsta o se activity le late le na me ai se la fo la le friendship park ba le sa o nei ina vai ina yaso ia na te atu nei ia e mo i lava fo le ai e te tau nei me fo no i paka nei e la o tele le me e malu ia mama nei e mapu e tangata o se o meu exercise equipments fo le e o tu no fo ia ma fo exercise na pa wa le o le aku fo i kangaka ngā oi mea munga wakuinga e fai e savali ia e a fai na fai le wha marustino fo i e mea na o equipments na o leva na fai mo le to tele malo le atunu a o ko wing fo o le ingi pia o ange kasi i mea ona o mo leo la tole no anga i lau fionga il mata upule nei le la kapi Samoa le laka pisa mo o a fea e wha vai ai ia se tula fono e lima taita ai ia lau fionga ma le minsta ina ia mawhai ona toe a apa atu langa e tele tupe ala malo le alu laka pi a o le vai atu ma o te tonu foi ele masalomia ia lo sao i te tonu le laka pi a Samoa mai lava i le grassroots level o tātou la iti se yo o ia onga se yo o i aua nuu ma aua i tu malo au tele le atu nuu le manu Samoa ma le taito fitu ora e se mea o tula i mai le tātou la kapi Samoa e lau fionga le ofisili o ta alonga le atu nuu ia whaaftai o le a mata mai ia sa u wha matalanga i le vahenga pe o nai ai le tātou wā no nofo ai ma le ia ma le sesno ma tasi le vahenga
tatau ona fa'amanino lelei ia au fala ona ole amatanga mai ole tatou vaenga leo ta'aloga ua sa iai lama le Samoa Association of Sports peta iane ina ua amata ona ola ma tiae le ta'aloga e Olympic ia ona mafai e foi lea wa a fai lava ua filifili ta'aloga i totonu o le Olympics ia ona i lalo foi lea o le pule'aga ale International Olympic Association ia fa'apena foi la i nei ona ta'uailo lea o le National Olympic Committee ia a tatou i Samoa fa'apupu'u la le fa'amatalaga o le tatou Cessnock le ua iai nei e tatau ona e lesi tala'u ma lava i ai a tatou ta'aloga ta'aloga fa'aleaga nu'u o ta'aloga ona pou nei e o la e lesi tala'u ma i ai silasila fo'i e leai ma se ta'aloga o lesi tala ma i lalo o le tatou matagaluega e lē se ta'aloga tasi e lesi tala mai ona se'i vagana ai ona e lesi tala i lalo o le MCO i lalo o le Incorporated Society Act ia i le stala i lalo e fa'amalosia la e le tatou matagaluega e le o ta'aloga uma nei e lesi tala i lalo o le MCO tusala o le ua lesi tala i lalo o le malo a ho'o la ina faia latou filifiliga ma tulaga uma e tuto'atasi lama latou ia le faiga o latou filifiliga ai a uma le tausaga fa'a le tupe ona au mai lea o latou audited reports acquittal reports e au mai e tonu o le matagaluega e ilo ai o fa'amaoni le fa'aogāina ia ae mese avaega tupe ia vatu o le malo ia i vahenga la ia a fai la i le mafai lama la ona sopo atu ia le tatou matagaluega po o le malo i tuanga o le faiga lama o latou position operational e fai ai latou ai a o lona tupu mai pe fea pe o le mele o iai nei ia ona mafailo lea ona step in ia le tatou matagaluega ia taipai ia me foi e fai le fa'amasinoga madilo as mediator ia wala sa faia ia le galuega lea mai le tele o tausaga e toe fa'atalatala noa ia tatou asosi ta'alo fa'atasi ai la ma le fesoasoani a le Cessnock o le Cessnock o la e affiliate i ai ia taloga nei ia a fai fu o le mafai mai a latou ia ona fa'apena lo lea ona ualu e fa'atalanoa ia matau mafai e fofo le mataupu ia i le tulaga la ina ua alu ae ona fa'aogā lea o le latou constitution ale tatou ta'aloga fa'ateteina pea o le lakapi ia e mafai ai ona fo'ia vaega ia ae e iai ia le pule fa'amalumalu ale tatou malo i vaega ia o le uiga la o le pule fa'amalumalu lea a fai e si'i au e o e tatau ona i ai se fa'atagaga se approval ale malo leaga o lae ta'u ai Samoa o le Samoa Volleyball Association o le lakapi Samoa ona uiga e pule atu le faiga malo po o le tatou malo i vaega ia a fai fo'i e tali malo tatou i mikauaga e tatau fo'i ona avatu le fa'atagaga po o le approval le tatou malo e au mai ai ia ta'aloga e fai nei ia ai peila o le vaega lea e fa'afaigatā ia le vaega lea le lakapi o lo'o iai nei ia tatou te le ala lea o le fa'atalatalanoa o le asosi ia o latou sui o latou sui i totonu o le fa'avaea ia so se ta'aloga o lae mafai a fai lama ua alu e o tulaga ia ua lē talitonuina e sui ia le latou executive ma mea fa'apena o la ia i totonu o fa'avaea ia e vala'au le mea ta'u o le extraordinary congress po le extraordinary meeting e mai ai totonu e au mai ai o latou finagalo ua lē toe fa'atuatuaina e o lo'o ta'ita'i ia ta'aloga mai ta'aloga a fai fo'i e fa'afaigatā ma tulaga fa'apea sa mea o lo'o iai ia le sports arbitration i totonu o e fa'atino ai e au mai le fa'amasinoga ia ta'aloga ia o leva la ona fa'ata'oto vaega uma ia o ta'aloga e mataitū la e le tatou matagaluega e mo'i lama e tuto'atasi
ai a o ina tupu mai pe fea fa pe ia le anga o tangata Samoa o citizen Samoa le wa fi ai e mo ia o talonga ia le anga o lai fa mal molunga le ale pu to malo o le ministry la o sui ia o le malo ia sila ia i tonu o vaenga lai malo fa tai ai le la o fa longo mai le pa ia ma lungo le tatu o no o male city la me o le mfai ona fa malo lo ese ia le to ino tu le epa malan a le la wa ta auto nei fainga fa vai ia ona o le tuto tasio i la to e fai ai la to lava filinga a o le fo ia i le extraordinary meeting e toi au mai i nisi fina ngalo muliane e tai folinga i fa tu se la fo o le fa tu ina ia se saufa inga o lo ia i nei peila le board of directors le nei le lakapisa mo e le fa mai to le a e pe le manga na prosima tano ai fa pe mai tu le pa va tu lo fio e pe o la nganga o si mama lo vo le tau mo fai ave ese o ia male board male te fono o lo no winga e folinga mai lau fionga se muntafa por telenga le watua o le iaini au wala fa por kiki o lo fa tino i tonu i o le mawhai e ona malualue pe fai se fina ngalo e fa se tua ngalo i o le te fono ai pe se mea talafia ngai le a fia pea o ta longa malaka pisa moa i le au fai por kiki o sui su fono o le fono ma le pale mene sa tau no e ta alo le polo laka pia le pale mene ai ta tia le polo laka pia le atunu o e fai atu e tama whanau e le onge la au lau a fionga i le ofisili o ta longa Stavea pe foi ona o fai atu ia leanga o le ua tātou tala noa i le laka pia fai mawhata i tainga le fatu a mahua nei ele na o le lakapi fo ile fa le ton ia le soka fo ia longa ia ila o le vaenga le na o le o tau fa manino at e ta tau lama ona tu le manoa wa fo ia o le temi fa ia la to fontana fa tau sang e ta tau ona le sitala uma ila lo le talonga e tau ona financial member ele na ona lo tu sile mo ai ta tau ona financial member ele sitala ila o members la ia o la tau tonu ai e tu ia ile malusi anga ile filinga ma le avesea ma le toe fa popo o ni tausanga o ila tau tu lai mai le la ia ona pe no tau tino atu o le tele o tausanga ma tu te fa tala noa ia tatu ta longa nei ma fa manino ia i suita lo uma de la to wa ia tau ina ia pui ai ia vaenga ia o tulanga e tatu ta longa ia ele fa peatula ona ole sunga ile alo le malia toa a ole nganga ina ia manino mamala o la lama ia au wala e tau ona uia ia ai fa malo si ala le tatu matanga luenga fu ia vaenga ia sabe langa le wa mata i o tata le noa stay mo mole nei wa fa manino i le tunu o ta longa uma nei ele stala lalo le MC e peia o la ele stala le businessima company ona run for ila ele fa businessima company tu totas ilato filinga and their operations daily everyday operations la le vole fa ilo ai ile taimi maleta usanga le talafa al tupe se talafa al tupe wa umano o kika ale la kapi Samoa awa tasile nei foi matanga o tasile nei tutino e se a fai se tala o le tupe a o le fai tau miliono o tupe o lo o sa sa i tonu e le ngata le malo onu se la wafe le tausanga la le me ua fa pongi sai pe le tunu i se li poti o le tala o le tupe au tu i le tausanga ma le tausanga ia o le vai matonu la le ua e sauno ia o le mafuanga foi le o le malusi anga o le wa o le o ele stala ila o le tatu MCO wa foi la a fai a matu ai le pasia ia le tala le tu e ona winga ele to a vatu wa foi ele malu se tu pe feso soani ia pe la vaenga ia e fa pena ona a faiala wa umar tau sanga fa tu pe ai le mafai ona mai se la tu certificate foi le of incorporation ia wangata i foi ia le sosuani ana malo o le si vaenga a fa pe o tulanga ia o le ai wa le mafai la ia o le mafai fo ia le tatu fai nga malo ona ti register
Ava ese a fa le tula fono ai e lalo le tula fono le i lalo le MCO. O le ava ese lo ava ese lo mai le stala le. E le to ia se tupe to e mau mai le rato international body. Fa te tainga o le lakapi o le IRP o le volleyball o le FIVP o le soka e o le FIFA. E tofu malama la asosita al. E malato international body. E au mai ai alato soswani tau tupe. E le ngata fo ila i lea savea. Ai le to e telia fo ila lo le IOC. O le marusi angala le na fo ilea ale malola tau ia. Ia mafisoswani ai anga i soala upule ia FSS inga ia tula i mai le tele lama mai ia tau sanga tele. Ia fa pena ata longa o le boxing mo sa wa te fainga luenga le tasiva iwa se fu. O veve mai lama e o mea nei o la lama veve. Ia pe o hanga lana. Ia ai le o mafai ona malolo ai le tatu tanga luenga o le lama fai le au nanga. Ina ia tau mafai e fa fero fani ia au taalo ia ma ia vaenga mana onga foi. Foi la tou tu sai o le ngaluenga ia e tu to tasi ale le tatu tanga luenga. E le fa pito manu ia tasi. Ia ina ia saunga le mu ia fa pena na mau apel fa falinga ia tatu au taalo. Ma dia awai ele tasi se au taalo e ave ia le fa utanga mal fa to fa le inga fo ia lau fionga mana minsta. E te tau fo yo na la ona tutusa ile va ai lau tele fo ile lau to matanga benga. Nai lo ole ia amesa le au kapia le tunu pe ole awale o ave ia le fa mua ile tele o taimi ai sila. O end results ma outcomes ia mai nei. Ele o ausia. Ai au tau tilo fo i masila lau fionga ile tau mawhainga le au fusu ai mese fo ile au si i wepe o pau i o meo le masani o na maua ipine auro le tunu ule nei. Le ase tanga i mase sila lau fionga se teimi lata mai e toe whaatulanga ai ia ni nai whaamanuianga mo i la tau na whai masui o le tunu ma ave fo a Samoa. Ia, o le tulanga le o uma o na whaifo i le fontanga le komiti. Ia o lea lai sila ngai se vai ngā tupe, ua o le teimili nei. Na mana ia le na uma o Natalia. Ai le ia se vai ngā tupe na wha na tuo ia te tono o le mtanga luenga. Ia ai le ia vea ma mtanga luenga fau. Ia o teimilani nei. Ia o le ta sia o le whaatali ia le si tala wha o popo o le tupe. Ia le o ta pena ma ia vai ngā uma ia. E te tau lama o na whaatau no le fina ngalo le malo leanga ua uma na ia fa ungal kabineta. Ia le la ia tupe ia fa me arofa mo la tou sa maua ia tatu pine euro ma tulanga fa pena. Ia le ota pena le mtanga luenga foue e le tala tupe fa popole ia nei masin fo. Ia atonu e mau mai ai lani fa manuanga e pei ona na talia ina le tatu kabineta ma fa inga malo. Malo fa tai o tele lopo ia so mamla maanga i le mata upule la kapi Samoa ma le latou a talo sanga fa mai watu la fwa i ma ua le amana ia i latou le malo ta wala tu i le aio se tupe na vatua e ta penai i le Northern Hemisphere tour e a po le tour fo yo Asia le wa vai tour wale ai ma se tour a le fo ua fa malolo mai male le tu mau le suspension o le tofa ya mase Mahonri Swoga la sila ala o fionga iai i mei o lo tu la i matutupu mai i le tātou au. Ia, o la fa umatu pea la fa mtalanga i le talo sanga o le ta oto ai le tātou la kapisa moa. Ai le foi la o lo sila i ai le tātou matanga luenga. E au mai uma mahenga e mo o mia. E mawhai ei ona ta pena le talo sanga lea, mo le whai unga le kabineta. Ona e iai fo isi vaenga i lei uma ona au mai a wha maumonga ma e lo ai le wha o ngā ta wina o le tupe. Ia o le tūranga la na o le ta oto ai nei le lo ngā lulu e tātou mtanga luenga. A o le vaenga le peia foi ona whai atu le whai unga i le foi uso le lakapi. Ia e le aila e soso e se mai lana mtanga luenga. Onga o le mataupu ai e fito i tonu i ai le yumi lakapi. E le aina la tātou mtanga luenga. Ia au le lava e tu atu e au tafa mamata e tu.
ia po fe ia vaenga ia o tala fe ngai malelato tu la fono por constitution ia matulanga fa pena e fa tala no apea suyo o tato po financial members wa la to ton mai ele malo si ana e fa ia fa ai unga o mata upu fa pene ma dia la ese manino le nei o le tata no langa o me ia wa nga fu le tala i se i tau falo te isi ai ia le afaloloa i le manino le leo au fala i le whaalongo mai le tenu whai o le tula fono le o tuto tasi ai ono le o le stala i lalo MCO matanga luenga na o na wha malu ai le a fi atu i a lato whai unga ono o tula fono i o pa pui ai le wa le mana i o le whaingo le mea the separation of powers in ia foi le a le monitor la foi mo to mata i tuina la so finala o tau e no le taimi fa se tuanga luai sui fai pule umo le mauta fono ma le pale mene mai le toe se ei ma o mia di tofinga o talonga ai musia le uni la kapia samo ia e fainga tau na o fa pe atu e leanga o lea ia tau o tangata ia i te tonu o filifilinga o mea fa pe nei ia e iai ona i tu lelei e iai foi ona i tu lelei e pe foi o mātou foi ia sa i te tonu o isi ta alonga ia le fo o tamu fai e mei ese ai ia tu to tasi ia mātou le whainga o le ngā ruenga ia a fa pe alu ai ai fa le tonu ia niso tamu ia e mawhai fo i tātou tanga luenga ia ona o te tonu e ina ia tiae ma ia fai ia lelei ia a mai ar fatau sanga ia toyo mai ia e toi fa salalau ia le lato io e pela o le vaenga le e le o ia se tu la fono i te tonu le o tatou constitution ia e ave se mai ai ia vaenga tonu ia io i fai pule ma io ai fai feau asi sila ia to tele io fai feau le fo tonu isi asos le fo e le soka o le ia isi tatou o le avoli o le fo ia isi tunga au na pa ia le tua ia ona ele o ia se ele o mafai ona ta uma ia a me fa sa ai mai o lo pala pea le amano pe la vai na le fai ta ona matu fa pea e fa sa ia vai na se iba na ia o fai lama ele chino ana peneta ia se la toa tula fausia e pui mai ai ia sui fai pule ma sui minsta ma tula ma fa pena mai o ton vatu le saudanga la fionga simuntaf o se tulanga e te tau na fa tu ma fa vai se tula fono fa pena ola fa pela ola ia te tau le e pui ai ala le fetena ingo ma fo fonga the conflict of interest ile me o tele pole pe afa yo ye fai fe au I tono isi asosio o talonga mai tu tino talonga e au nga le fautua fai fe au a leo mai la ia au porokiki e mai I tonu I ia lefa mai o lato wa ia tau ma le pule anga a lea asosi ma lea asosi au te lea tali tonu iai la uftelenga lua tua ina mata au pule o la sau sila langa o mea lava o talonga lea tate ia na faila o research lata mai nei lava maua ai wha maunga e tō tele tātou coaches wha vāo malo ma whaia o ngā ulu ele I o ele mea tā o le level o whaatulanga mai. Level 2 o level 3 o lo whaatulanga mai ele IRB e te tau oio na avea o se whaia o ngā whaavao malo langa e tutongi mai ele IRB I a tutongi o tangata nei a leo te wawa I atu nei e wha soli tū la fono le recommendation a o le matua au mai wha aliali luma o ai o level 2, level 3, a wai mwhaino utala noa ma lafu atu nisi o wha maunga I lau fionga. E mata I tū ina ai I a ngā yoinga lea pe a whai o tātou le mawhaina apa iai, ai mata I tū po sa o lale process le whai e, se sao noa I lau fionga. Pe ai o lewa na tau I te le mere. Sao le sao noa ngai vaenga, ia ai mai se lama la, o wai peila ba o le uni la kapina a mata ai le whainga le a fo I le tāpena ina, o onga nei o accreditation scheme no tau no mai leva se fulu fai ai loa ile
ele fai unga le iva se furu le accreditation o le level 1 ia ele ala ela ule ta watu swa pasa ale la kapi wa fo yo wa onga nei e fa tupe mai ele IRP mai la matanga ia ai so swani ai la marta tu matanga luenga e va ma lua ona e ta lava ona ia se sa o le malo ta penanga ia sa wa o mai po le iva tolu wa ia le level 2 o le iva 5 le iva 5 wa ia le level 3 le ala sa o ia le temi le na dilo ia manga ko ina malau wa o ile la kapia ia ona wa Facebook o lo ta oto foi la o sa vea mai le luas fulu tau sanga talu ai na mato fai ai na fai ai ale ia se talo sanga foi le uni la kapia so ia o ia la mai la lo ale ni ma ona wa amata ona ia e ata tu provincial union ia ata tu ata longa fa tu malo ia wa o te matua o le te mitonu lea e sa ia lo tama o ia sa ta ia ta longa ia provincial union na avela o le fautuanga i le uni la kapi e ma ia lor se sui se fai ngai fai o la ta oto ai o ia po tia ia se foi le au matutua sa ia tauna level 1 o le coaching ngai va ia tato club level ai o lola i la fai ia tato ta longa fa ai tumalo ona mai lo leo le level 2 coach e coaching e le to e talia se au pe a fai ele ai se level 2 lona winga pa te tenga fa tu masanga ia ole matu te iai wa to tolu matu sa iai a fai o sa vai ele ai se sio iai a vatu se si nei coach mai o level 2 ia ai a ono ele tato international ele tato mansamo ia ona fa ngalo leo le level 3 ia le wo le fa le temile nei io no fa longo iai le introduce mai le level 4 pa usanga tarwai ele iai se me tasi ni fatino le lava matu te no fo ma le fa no le nga le te tonu a matu records ia le talo sanga na ave ia o fa mol e sui le level e foi la ia tato referees tulanga foi le sa fatino ia tato referees wa foi la fia tele le IRP ona ole fai pa anga marka ko ministry keminga dia la sa tu ma social ma lo fatino ai ese le mata mo fie ma o to tele nisi foi o ona i tama fai langi le fola ia sa tau tapena ina mai ia vaenga ia ai pela ona o le tato te tano pe la kapi ia o tal sanga le na sa talo ia i vaenga ia ai tal sia ia salo yo o tu foi le lata usanga ia atonu o mafai ona nga lu fatas ia to fatino ia vaenga ia wa foi le ia ona o le fatino foi le tato tato fitu tato samo games ia balo fa tai wala ngai ta wo tele le mele au tala no tu ai awa ale o le malama o le faia onga ulu i level sia fa ve fela ona ia maua le ato toanga e train ai tama ia i le malai o alo ngata mai le level sai sa no sa wala la fionga o le office city e te sila fia o iei seisi anga vaa wo o le level 3 malawa matala na level 4 e mawhai o na vea o se whai a onga ulu international coach mo le manu sa mo le teimile nei tono le tatu o tunu lango fionga ona o te leo toi maua ia warima tausanga o mato leto e feilo aima pe ona o malanga tuai ia o te msalo o lo iai ia msalo alo iai nisi e wha tinoa ia vaenga ai moni lau sau noa e tatau ona fai foi e si lunga ia le sila fia o le fai aonga e fa pe foi le referee o le terminate o le alama matu te tatalo lava ia sa ili se tato sports psychologist tasi le vaenga o ta o ia ilta noanga le nei e mana o mia se sa moa e iai se fa ilonga fa pitoa o le mafaufau e tapena ina ia e se le matamofia o tapenanga ma me ia aula matou lea ai mai ia ole mental fitness mental preparation ole lai vai ia wa mai foi palan ia so la ise male telo lauta ai au mai le Samoa e malama matala no fa Samoa e fai ngo fie ona fa malama ia ma ora fa tasi le format ia matato
tamata wa nga luanga le sa fai mai e auto ina ya soi e o ele lima sasa fasi ia mafatonu le tulanga foi fa sa moa ona fai ia e mana umia tal si o le fo fa fo mai po se si sa moa o yai i tulanga ia sa mai ai fa tasi bala fionga ya ngalu mana vai na seri i na ana tatala le unit o le unit mo mola mo toi fa tu mo ila tu ngas o le mafau ai o le taupu le no o ilma talno we lack the number of people with psychiatric care and pastoral care mo lato fa ilonga psychiatrist mo o fa tu ka fifi o tele tato I doctors mo me fa pena ai le o anga I le bele fa pito le to mai I le mafau matapenanga wa o le mafau wa se mon tafa e ta ua tele le tapenanga e le sa nga le yo me finga nga e pala ai lo loko pala ai lo mafau pe ona ele sa no nga ya so ia o tatu wa le fa pe mai o le practice makes a man perfect ia le ta pelo ia o le vai tau nei le ai was se le na yo was le to sa o le na o le pusa o te tau na ia o le perfect practice makes a man perfect. Absolutely. Umana ona watu e fatino ma le ai. Wata tauna perfect practice makes a man perfect. Lona winga a wata to ta penanga mai me uma. E ta tau ona a wai uma ia bahenga uma e mana mia o le tino o le mafau ia fa pe foi la nganga le ala foi le mana mia foi o sunga au na le atua. Ila la to foi nga luenga I to tonu o au ta alo ma ia mata to sos. Ma lola o te loa foi lai tele ia me o whawhitauli na tu lai mai ile asosi soka Samoa ia na o whawhitauli ia me ai whawhitai ile tua o leo a apatu e whaila o fionga mato o le fua ina ia mwhai o na so solo le lei ia fuanga aluaru mamao o le tato malo walanga o le luma na ile o tātou tangata, mau lo tātou malo. O tā loka. Wale rei ta mo iti lea onga, bambefa pena maisi atina o mai atina lea onga. I le mwhaino ngalo oe le uso, ma tātou uma sa tātou tā alo, ma onga, a mio vālia solo, il tau ranga mo launa. Ma whino ai, I mea o si ai o tātou ainga. Whaaftei tere lava. Lafo atu I lau I tū, o le fonga fo ile to tele o ainga wo me masani ya mi se fo le tato lo ma lo sil tato scopo nei lei ya le fonga le te fono ya fa pe fo ile lato lau ya ma to tele fo uso mo to fa fino lo ma to foi me pe ya ai tawa lunga mai le fonga se mutafa atu alo malo sina pa o matu so matu fa mtalanga sa o fa mtalaina fo ile matu riunele tau sanga le nei le matu te nei o fatu le o aso ia mo ia matua la tiki ia le fionga ya savea ma se uso motua ia sa matu ta alo fatas ia pamtala le a uma ia ta longa al matu first 50 na o male mo moe ai o walu e ave savea fa fusu I tua wala ai o uma ta o le kafe mo moe ia na o le tu le ile ia o pe ia o le coach le o le ia ele o no mai ala tu tanga luenga sa foi wa sa ta o ia monia ia lo fai wa foi le ta longa le ia o le fox ia ele ta tonu na fa tai o lo fa fo mai ia ta tu a o ia ele ai o nga luenga le sa fai ia so ai fa tai te vea la le tele sa matu fa mtalanga ia ai fa tai tele mo le amano ia tonu fo I Samoa o ai o fa fonga mai ma tulanga uma pe ona ia ele fa mo ia se tanata I sona malos lia lava fa fo I le tua o le toe vala wina ia e toe o mai e toe fa au ia nga ruenga ma tulanga uma ia ele mo tangata ia e mo le ati na enga o le tato watunu ia pe fo ono to fa fonga mai o tato wala fanga ma fi anga tua ia e monia ia tala fo I pe ona tato tala no ai pe io il pese al pugnala va ia talo fa ia vila o le fo o to li mai fo ia o mai tato tunu ia masalo la matanga al tausanga ia o le ato yo o atu tua tato fai pa anga matulanga uma
ia ole recreational ole uma una sila fia e sa vai ma polu ia tatou por kalame sa fatino ia la tatou toi fa wa lea wani me taalo wani vaenga no fai ona eu foi tatou o talvou sa vea ia e ai se au lotu itua ele o ia fa soa o me taalo ma ia asi le vaenga o le atina enga o tomu e kalesi o tupulanga talvou wala ma ia taalo ngai fai i temi o aso malolo ma i tua weekends e o ala o fai ngalua ngai fai e o ai ati ai ia ono soi fu malolo ina ma ia o pu la tunu e anga foi fa anga tama e fe alo fani e tupulanga pela tasi le vaenga lango mai tele ia fai fe au le matute ia ona o ia tapu e ai le ola foi le nganga ma i tulanga uma o ma ia e taton ia toi moliatu la nganga faftai savea le anga o tatu temi ia ia so le la le uma i foi ia wa no e fai ona tatu fasoa ia tatu fasoa foi ia e Samoa la foi sa fa fonga mai se upu so potu pe so polangi la to fa fonga ia tatu la foi ia no le inga e la fa fonga le tua ia fa mangalo foi ia talanga i se upu fa le ton ia e lo fangia vea ia malof tele ia tele ia ma tau sa ngole na yaso ia sa matu fa talanga le ma ia tele ta po inga Samoa foi ia ko mai ia tatou uso foi sai ia fa penao na ia le tua me uma le yaso ma tatou maftanga malof tele ia ai foi ia uma fonga tau mori o le pulenga e me se foi o le au fingal benga le radio Samoa nei le foi wa e tala ia wa foi le tulanga o le tautua le malo manatu o le wa fai foi to sivi ia o faiva o mandusina sa tof si ai le litai fa malo fai o le faiva fa malo foi le to fat tala o manino ai au fala le mato le vai isi o mata upu ai ta u tele ta longa ale tunu talo fai na yo ta matua se o ta ma mano matu ta ma e associo ta longa sa filo ai lava ma ai filo ai nei to ina ia patea ma malavea talo fai ia alo fatu statu tina ia antifolau ia ma o foi lo na malosi na yo tatu ai o nei pelo matua ia o yo le o mai o le nei talo fai ia le tu o le wa patanga mai al fo mai ia o le o mai nei e mate nga lu ai talo fai ia alo fatele atu ia mduia o faiva tate feilo i pea ia mo pui fo ile le e mo le to fama le fa utanga mo so finangalo a wasa mo ia fa pe fo le matanga luenga alo fatele mo lo fiong so fo ma ia mduia ia aftai ia mduia tele ia le nasa mo to fa fo mai ta walunga tuai le talnoanga ma le fionga ile officer city